Mo tanto fei lo I fie le nia fiafi ina o sopo mai le soi fu ma le olo so tanto o tuno mo tanto o le ma yelia so sa lo na tolo le nei masina fa ma lo le tawa tai ma lo le on sa e so se faiva lo fi ao e bei o na yele na yaso fa talo fa tu feo yo le tala le lei pai sino le tuno fa be tanto pa angolo tuli lo ina pele tanto por kalame masani le nei fa talo vanto foi ele consulo sa moi au kilani fa be ayo tanto tanga tolo mai mo mai iso se tafa le lalo langi o lo fia lava ya e mai mo meli tanto por kalame lungo le YouTube o lau palota o lo leo I londa vai ngaiva o le nei lava por kalame utu fantasia ele WT Media fai pa anga male ofisa o le komisio fai nga palota ofisa o komsino sulfa inga fantasy male lango le sempor male TV tasi ya o le fua ma fantasy toi male wole tanto por kalame le fionga ya se mutafa malolo lima vai pule le foye mai tan watu wa sui mai fele no fonga le ua mafuta mai ele ne ya fiafi fantalo fatu se mutafa ya le nei malolo foi se ko mai vasa fa aftayo na foi e manuia ya ai ya ete tu mai foi le avano ia ora ni foi mau foi le malosi la tu ia ia e fa wa we pea ia tu langa o tiu te manga luenga me sia o te mo fai mori atu mo fai lo atu ele ngata mo sir fiela sunga ia ai sini sir fiela tatu wa tunu tu langa lo ia fa nga solonga o nga luenga ale official commission fai nga palota fa talo fa foi la ne fa funga mo mai tatu wa tunu o nei vai nga o tatu proclame so ko mai vasa mala fa funga mai ia o inei ile hole nei ale e kale se tisi I tani matau le o ia le ngaluenga o fa nga solo ale ofisa e ala lava le registala ia pe ona fa nga solo ai ia e inei ile tumalo faleata ngaluenga lava la le so ia o lo inei tani matau o tula ele ia ma vailoa tu fa te se vailo te vailo tai ia pe o ngaluenga na o pe ona fa tino ia ile sira foi ma fa fonga tatu tunu ia tu atu ia o ngaluenga ia o fa pe ona fa tino fa tunu ia I nei ile e kalesia me tisi I tani matau o no fonga lava tele foi ia ona fa nga pe official commission fa nga palota ia mo ona ngaluenga nei ile ngate ngaluenga registala ia ai fa pe foi temi ia o fa nga palota ia mo fonga ia pe ona uta ua ile tu atu ia ono fonga lava na e fa nga pe ele official commission fa nga palota I temi nei o ngaluenga registala ma le fa tinoina o le palota ai le ona avatu sina o totonga o vaenga o mai mo ia I tatu wa tunu ia ile fa nga solonga o le tatu proclame o lau palota o lo leo o le vai aso le nei ia sa va peo na fa tau inai ia le vai aso fa pitoa e aunga lava ile fa tau waina o tangata palota ia pe foi ona sile ia tatu forsanga ia ma tatu proclame foi ne vai aso o vai atu le sa fa tana no ai ia sui mai le vai tonu o lo la tu te pena ina ia le proclame na ia le ala a mai mo mai ai inisio o le fa tau wina ia o le te tala lo ia o le nei foi vai aso e pila vai ngai o la fa pe ona e mai mo mai ai I le proclame sa fa pe ona fa tau wina le toa salama sina I songi ia ile a matalo ia o le proclame na le ta ua o le National Voters Day ia po le vai aso e fa tau ai ia le tangata palota e pe o le tamu faile e watu ia sina o te lenga o vai ngara ava ia isi sila alu tatu tunu ile fa nga solongo le tatu proclame ma e mai moana ia isi teimi muri mai o le tatu proclame o le te lenga na se nga mai vasa ia ina e fai foi ona e sila fia ma maninga o le tatu tunu I vai ngara ava ia ile sila le proclame e tawala atu I official commission fai nga palota fa taise mutafa o le a mai mo indisi nau mata uputaua mai le ofisa o le komisio fai nga palota pe a mai ali tanto malo longa mua a matanga masani o le tanto por kalamele nia fiafi o le a mai mo fo ile tunu o se tasi o fo la sanga taua mai le ofisa o le komisino sulfa inga ele taua o pulenga lelei e taimi o fai nga palota o le aso no iai le sunga ya nepa Camila Papali saua o le ofisa so e tu
ale vaenga mo pulenga le lei tuina tu le vanoa nepa O le ale pulenga le good governance. I sona whaawinga ina o pulenga le le e atangia lea I whainga manino I le whaatino ina o whaiunga tau pulenga ale malo. E lima poutu mo pulenga le mo mua whaiunga ma whaatinonga manino transparency. Lua tiu te tau ave responsibility. Tolu ma whai ona tali atu accountability. Fa Ava noa e awa iai tangata anu, participation. Lima, tali imana onga o tangata, responsiveness. E iai fo ile so o tanga o pulenga le, I taimi o whainga pālota. O whainga pālota sa o loto maami o tonu, o le poutu toa lea, o so o se malo whaatimo karasi. O le pālota e le na o whaatino ina o lau e kisi, ai o le ata manino ma le whaatua ina I whainga malo, ta inga, ma whaala potopotonga uma ale malo. E whesoasoani tele tūlanga tau pulenga le I le whaamausali ina o lea whaatuatuanga I awala nei. Mua, e ala I whainga manino, transparency. O le nofo sila fia tangata uma I le whaatinonga o le whainga pālota, ma mauti noa le sao ato atoa. Lua, ma whai ona tali atu, accountability. E ma whaia I lātou o loo whaatino ina ma matai tū ina le wha tonu fōlau ina o whainga pālota ona tali atu. Lona tolu, e alai au nanga, tali atu, responsiveness. E amana ia ele malo le leo tangata. Wha, hava noa e awa iai, participation. E mawhai iai e tangata nu uma uanga vae pālota, ona whaatino le pālota ma whaali o lato manatu. Lima, e ala I tiu te tau ave, responsibility. Mauti noa o loo whaatino ina ma le whaamaoni tiu te. A whai e tau sisia nei whainga tau pulenga le lei, e mauti noa o le asi itia le tūlanga o le awai ma le whaatuatua ina o whainga pālota, ma o le atalia ngō fie e tangata whaiunga o whainga pālota. E ui e le o mawhai e le tatou o ofisa o na soe ina tūlanga o le sao o whainga pālota. Peitai o loo whaatino lava lana pito la au e ala I le matai tūwina o le whaatino ina o ngaluenga ma ofisa ale malo o loo a afia I le whaatinonga o le whainga pālota. A ma ua afia nei whaala potopotonga o ni whainga whaala tua, le a mi o tonu, po o whainga whailonga lanu, o na whaatino loa lea o le suenga ali ofisa. Lo nao te lenga. A o anga I atu I le whainga pālota ia manatua, o pūlenga le lei o le whaavai lea o le whainga whaatemo kalasi mautu. E whaamauti noa ai, le amana ia o leo o tangata. E sao ato atoa o so se whatinonga o ngaluenga, ma le tatou whaamaoni le whaatinoina o ngaluenga. E tū mau pēa le ofisa o le komisina o sutwhainga I lana tau tinonga, o se ofisa e tau tua mo tangata, ngā le lue whaatasi ma tangata, ai maise o lana au nanga o fuina atu mo Samoa. Manino le leima malama le forasanga I le tāua o pulenga le lei mo whainga pālota. Tāua mo le silafia lau tele sio tātou watunuu a o tāpenai mo le whainga pālota I le tausanga fau. O le tātou wa ngai se tātou mālolonga pupu, awani e tuua le tātou por kalame, a toi taliu mai, ona e mai mole I mata upu tāua mai le ofisa o komisio whainga pālota. Talofa lava e le whaawa waipea o le tātou programe o lau pālota o lou leo.
E pe ona e mai mo mai le amatanga o le sa tau whaapula atu ile. Te me fwoi sa atu ina mai seuga mai vasa le avanoa. Si e watu sina o tonga o vaenga la ave i sina o tātou o tunu. Ina nei vai aso. Ia o le alala atu mo fai e tala atu ia leo te lenga. Ia o le whaamoe moe le nei ina vai aso na te nei. Sa whaapea o na whaatino ai ia le vai aso. E whaatau ai le tangata pālota le alawe tāua o le National Voters Day e pe o nei ai. Lua afe, lua lima. I le hatoanga lava la le ala mai mo mai i le tātou tunu sa whapea o na whaatino ma whaatau nuu. Ia i le hola le toa salamasina i songi o i nasa whapea o na whai ai le sauninga a matalava e te tala i ia lea fo i vaiaso whaapitoa. Ia i le sauninga sa whapea o na taitaia ia e le whailau tusi awao le kale sia meo tisi sa ia whaia le upu whaamalosi pa taitaia ia le polokalame i le sauninga lotu. O le mai o le sauninga lotu ia o na au mai fo i lea o le launga autuo e te tala lo ia ile nei whaamoe moe sa whapifoi o na saunia e le sui komisina o whainga pālota ia le whiau o le whaamalosi autu vo i lea ia mo le whaamoe moe o le nei tausanga. O isi o wahenga sa whaapea o na iai polokalame nei sa whaapea o na iai ia nisi o wholasanga e le ngata i lea. Ia o le whaataranoanga sa iai le lau sa whaapea o na whiriwhilia e whaataranoai ma tā upo e whaatataulawa ia i le tā ua o le pālota male tangata pālota. Le ngata fo i lea o le avanoa lava lea sa maua i le avanoa ia e whaafafonga iai le tūlanga i le whaataitainga o le whaatinoina o le pālota. Ai mai se la o fina ngalo whaalia o i lātou sa whaapea o na awai e moli mawina ia lea fo i whaamoe moe tā ua. Ai usi mai le whaafonga le tātou tunu ia i le atoanga o vaenga ua tala atu i le nei vaenga o le tātou polokalame o lau pālota o lau leo. Le pa ia malu malu le nei i potpotonga. O le tā ua le nei whaamoe moe. Mana ia o le mea le e whai mai i le wholasanga lea ma tilo iai. Mai ngā tau lai mo le lumanai i le tulau muli. O le pepa leo talaanga o whai ngā pālota Samoa. Mana ia le vaenga muli na vai ngā tau lai mo lumanai e tu mau i whai ngā malo wha demokrasi. Ia mau tinoa iai uma le sao tangata anu Samoa. Mo le fausia ino lona lumanai. Ia awai tangata uma le whaatinonga o le pālota. Ia lava le silafia ma le maramlamo Samoa le tā ua o le whainga pālota. Tā ua nao nei aso ma le whaamoe moe. Whaafitai le mtanga aluenga. Tā pena ai lau filifilinga. Tā pena ai lau pālota, lau aiat tau. Mo le manuia o oe malou ainga, lou nu. Le atu nu, e kale sia. Whai mai upu ia sa o whai tauina na tomua, el tatou whai ngā alotu, whai mai. A o wola, o te vivi I hai ova. I praise God while I am alive. Ele to stay me via pe a pel maka. Pe a ot, pe a uma. A o mea uma e te whaia le soifua ma lo tātou wola lo walawina ma lo tātou walawina. Tā ua uma. Ai whai mele whai salamu e vi ai ova. O le iwa nei o tausanga talo na whailonga ina le aso whapitoa mo tangata pālota. O le waainga tau lai a le komisina ma le official komisio whainga pālota. I lato fuafuanga ua whaata oto nei. O le whailonga ina o aso mo tangata pālota, o se tasi leo awala, e whaamalo si aile ngā lulu e whaatasi, e ka tātou ngā lulu e so tau au. Maana pa anga tō tino, e una ia whainga le lei whaatemo kalasi, ma ia atangia i le whaatinonga o le whainga pālota. Pei ona tā ua i le taimi ua sola. O le autou filifilia o le atau lai ai pol kalame whaasolo o le whaataua ina o tangata pālota. O a wha autu ina o oe malau pālota. E tā ua oe o lo resitala
o lau pālota, o lou sao lea i le filifilinga o tātou taitai. E tā i mua le ati na engo si o tātou mālo, ma le manuia lau tele o si o tātou atunuu mo tātou tangata. Ia, wa iele suinga o tātou polkalame o le ne tau sanga. Wa ave le wha mawhai wha talatala noanga, e toe wha malama ina ai tawa lumanga o whainga pālota. Whainga wha vae mata i ala mō vaenga ese i ala tau mta whaioi ma pito la au. Lea ea fia ai o tō sa sao nei, o oe le tangata pālota. O le nau ta inga o le ofisa, a o whaatau mua awa le tātou sāfo lau i le tātou tāpenanga o whainga pālota lua afe lua ono, i a tātou lava tāpena. Whaalau tele ina lau sila fia i le whaatinonga o le whainga pālota. Maualo malama anga i le tāua o oe o le tangata pālota, ma vaenga ese e whaavae ai le whainga o lau filfilinga. O le tele o nisi o taimi, e lava langona pe whapea. Ia, o le pālota na utasi ala o pālota. O le ale au ngā. Na le au ngā na utasi ala o pālota. E le mwhai o na tua i sisu ia te oe. E langona whapea. O le mea monia e tā ua. A wae whaatupula ia pālota ta itasi. Ma e mawhai o na avea ma mafuanga i whai unga. E a fia i o tātou tangata. O le whatino ina foi o le pālota i se mālo whatem karasi o se tiu tepo se aia te tau. E pito i tā ua. Ai peitai, e tele ina le whaonga ina. O no nisi wa le se nau ta inga i whaatino. Po nisi foi, e le o lava le sila fia i le tā ua le whatino ina o lan pālota. E o le nei whaatau tanoanga o le a tui whaamanatu mai aia i tātou. Nisi foi vaenga sa tā ua tātou fōrsanga ni tai au. Le tā ua tātou leo, ma mafua anga i te tāua i lava, e so se tangata o Samoa, o na whaatino lana pālota. E te tau foi o na ia, whainga whaatemo kalasi. E wa tasi lea vaenga e se whaatau waina le teimi nei o ai a te tau o tangata uma. So, te pā ia lo le tausanga luas futasi. Ia ua te tau o nai pālota. Ia o lesi ina nei umina ua se forsanga, o lesi vaenga e se le tā ua tele. O lau pālota, o se mea whainga luenga ma losi mo suinga. I lau pālota, i le whainga pālota tele, ia pole ala le teivi e whai se pālota. O lo e awai ma losi le fuafuaina o le lumanai o Samoa. Ma wha mautu wai se malo e atangi ai finangalo o Samoa atoa. Ai leo se finangalo o se vaenga lai titi. Ia te tau ona atangia finangalo o Samoa atoa. O le mawhai ai ona pālota stangata iai a whianga tū mau le soifua. Ua whaamautino ai. Le awai ato atoa le māloa Samoa i mo o mianga o le whianga inga whaavau māloa mo i la tau e ia whianga tū mau le soifua. E pei ona ave ai o ia maona tō tino i le lua festival ma le onu. I le nā whianga inga o lo o tā ua ai lona atika le lua sifuru ma le iwa. Le tatau wai i malo umo le lalulangi au fiai ma Samoa o na whai ala asanga tala whiangai ina ia mawhai o na maua e so se tangata ia ia a whianga tū maua le soifua o lawai tangata ma ale le tūlanga o lato wa a whianga. Le awanoa e resitarai ma lama i whaamatalanga ma wheso ta inga tau whai ngā pālota ma whai o na whaila na pālota i le tūlanga sa o loto ia ma mawhai foi o na maua na awanoa e tau sinio ai i whai unga mawhai ngā whiliwhilinga e ala le ave ai o ia masui o le palimeni. O le tupulanga talavou e whaamamawhapea la tala na o whai atu mua o lau pālota o lau tautua lea o lou leo lea o lou pawa lea o le whaia o lau pālota. O pālota a tupulanga talavou i tausanga ua mawai lea ua mawai le sa o lotonga i mea e tele. Wa afua ai le aia tau wa whanau ma tupulanga talavou.
wa ai le aya te tau e iaia a fianga tu mau o le soifua. Wa mafua ai le aya te tau ma le amana ia o tina ma te maitai ma minority groups e iaia. Wa afua ai aya te tau ma aya te tusa mo tangata uma, no matter what color, gender, capability you are. We are all the same. We all have equal rights. Ai fa malo si mai lau tau tua lau palota. Ma fa lo lava manuia le tau. Ta ye lava va nga sa ta fia mawai le so ani alai. Fe sili vo ita te no fo mo ta ma fa nga ia. E pita ia ne le wo fo le officer mamalo. Le tūlanga o tūla fono. Ma ia inga o le tūla fono e ala le palota. Le ala ua mawai le malama ina ua wha malama atili le por kalame le. Fifianga tele ia te au ia whaftai le ofisio le whainga palota ia. Le ua manino le mātau le vai ia. Mau le fo iwa iai le ioenga i le ofisio ia. O le a sala tangata e le palota. Ka ua ia o le au ngā muka ika wako lau wako ingia o mga kuma ma avela ue kisi sao se ka ngaka e loa lofa mongi a Samoa. Ora nā ua sila fo i ma whaafonga ia i le hao te lenga le nā o le wha moe ia e pei o na whaatino mo whaataunu uina ia i le mai aso na se i mawai atu nei. Ia ai manatua lava o le nei lava a Polo Kalame ia e wha awau atu i le mai aso fau i le mautele sa la whai ma wha mai alo i ai ia le mai aso lava o lo wha pea o na wha autuina ia ma wha apitoa e wha ataua ina o le tangata palota e la whaia le tātou malolonga a toi te riu mai ia o na whaafonga fo i lea i nisi fo o whiringaro whaadia sa tu whaatisia mai i tu malo ia sa ngai mai ai ia le tātou Polo Kalame a mese lava o nuu o lo whaatino ai i le resistala e pei o na iai pea mai ai i le tātou malolonga. Whaatalu whatu le toi taliu mai ai o le tātou Polo Kalame o lau pāno tolu leo i lona vai ngaiva. Ai o le amba whaio na toi abele sila le atunu o i le whaanga solonga i o ngā ruenga resitala e pei ona iai le nāwa i aso i a whio anga o pui paa toa mua whaabei male a whio ango saina. O se wainga le nā i le whale tele le kali sia e whaka sa le a whio ango pui paa. Ina ua o tuai le Polo Kalame o le mamalu o le awhio angolo a ngai atu e whaau ngā le awanua o tuai le ofisa mo le whaatau tai o lanto resitala. I le ngatau ta māmatina mātutua ai whapea fo i le tūpulanga ua mai au na resitala o le ata pena molo ulua i taimi o le ao lanto panutai. O le tōtele lava o sui mai awhio anga mai tu malo ua lanto sila fia. E yele whaasalanga wha le tūla fondo le tangata mai ane le ngā luenga le neiolo o whaanga solo e le i resitala lava pei o lisi le avaenga wau na ia malosi e le atunu o ai maise lava i tupulanga tala wawina ia ngā iane e whaia lanto resitala. O sa e whaila ulis kala ia no whaalungo ko ia i kula fongoli kaka e le skala ia e whaasala ia or sala fu i whai sinke le or sala le luafe le kaka e diskal. Ele o toi taungo while soi whanga le nei vai tau. Wha au ngāle a wanoa le nei e te resitalai. Ai sefele nase le ni mō fua whanga tau a inga. Wha solo maili tātu wasi e singa i le awhio anga toa mua. O lo o tō a telefo i lātou wanga i ane whaia lātou resitala. A ele resitala i ele mwhena e pāta. Ea pei o le la asanga mua le nai au lava hona e a ngai iai. Awa a ele resitala, ele mawhaio na e palota, ma olona tā uale nā, ele eise alofanga o lo le resitala. E whauninga mai ua levo na whaantali ele a whio anga toa mua, le o ato le ngā resitala, e mai a mai nisi ai o lo o ngā solo atu fo i lava le tō tele,
e whaia lātou resi tala. Whaasoa mai le sunga ia wa masa le tāua o le whaonga ina o le avanole nei e whaia ai lau resi tala. O se kulanga ka ua kele. Langa e aku ko ho le loko. Ia o la me la mai mawela ka lua afe le whaasala ika ika. Ia ai lo se me e kau ave po se me ki kau hawanga waku e ko ai lo loko mali. A wa wa i lo ma fa e ka kau lavanga e alo e fai lo le skala. Langa e ka kau vanga fa ka ua ia ki o el pa loka i ka ko waku e ka ua ke le skala e fai nga pa loka. Ia wa a ka ngofo i mo ka ma va fa ia ele se me la ele skala e ka kawanga ele skala a wa a ele skala lo ia no nga ka mai nga o e ke le fi ka ko fa nga malo a lo wa ma fa wa e ka kawanga ka ko mai ka ele skala e lango ai ia me fo ka ko lango ia ka ko ia ma ka ko fa so ko i fo ka ko wa e ta ule fa manatu mo ila to wele fa ya la to res tala a o se va engalina e pei ona yenga wanga race tala ile fole telo le kalesia e whakasa toa mua. Tātou te o mai le awhio ango seina o lo o ta itasi lava. Wha leo toa tele pei ona yeipui pa amatoa mua. O teimi ngāru lua lau whai ngāru wanga e mai le tāo leiva e le tū lai whai lea fiafi te le teimi la tau te tāli ai. Ia le mamalo le atunu u, ia e awhifio atu mo le whai o lātou res tala. O le vai aso fau, tātou wase se atuai, ia whio anga vai tele fau, vai tele uta, tūla ele matali matau. O nisi nā o vainga SS, ia me se wheo whina ngalo whaalia, ia o ila tau sa maua le avanoa e whaatala no ai, ia e seuga mai vasa ma le WT Media, tu whaate sia whina ngalo, tau ala lava ia i le tātou poroklame o lau pālota o lau leo. Ao le tā ua mo le sirafia le tātou wātunuu, ia tūlango le aiaire ngā luenga resitala mo le vai aso fau. Le sa wha mai ai le vai aso na te atu nei ia nisi o i tū mālo o whaleata. A o ngā luenga la mo le vai aso fau mo le sirafia. E me se i tū mālo ia la o atu ia le ngā luenga. Leo le awha atino i loa ia ngā luenga i whaleata tasi, ia maamata i loa ia vai maunga whaa. Ngā luenga nā mo le vai aso fau mo le sirafia, o pēla o le te mai mo mai, e te i tonu o i tū mālo ia. Ia e whailoa tu loa fo i aso, mano fuanga. E whaatino ai ia le tātou ngā luenga resistala lea ngā ia tuitua ia whalea te tasi, ma vai maunga whaa. Ngā luenga nā mo le vai aso fau. Ia ai le ngata fo i lea, ia o loa vanua pēa le ofisa i Mulinuu, ma le ofisa i Sale Lulonga, ia e anga ia ne iai mo le whaatino ina lava o le resistala. Po nisi lava tūlanga e mana o miai e ale au nanga ale ofisa o le komisi o whainga pālota. Le ewa noa le tātou resitala online, ia e te whaonga ina, ia pe awha apea le mauaso o vanua e te anga ia ino fuanga ia lo o anga e tuere ngā luenga i tua, po le anga e mai fo i le ofisa tasiri nā, au nanga le ofisa o le komisi o whainga pālota, o lo ofo atu. Ia e whainga o fie mo oe, ona e resitala mai ai. Mo lo le ewa noa, ia o nanga e tuere le ofisa, e whaatino le pueino le ata ia male lolombi ina o tamatama i lima. Pio ua whaamanatu atu vaenga ia ina ia sira fiai le tātou ngā luenga o lo tau mawhai pēa ia ina ia maua le awanoa e resitala umai i lātou ua ngā waa e resitala o i lātou fuina ia ngā waa e pālota. Ia o lisi vaenga tā ua le sa mai moa i porokalame ia sa whaatino i uporu nei ia i whaataua ina lava o le tangata pālota, leo le a ngā iatu i le motele i Salafai, ia e whaatino ia leisi a ngā luenga i ngā taiwai, ia po leisi foi porokalame e whaatino i la, ia e tapu vai tasi ei ia i tū mālo umai se furu i le nā foi i tū al motele i Salafai, taualunga lea ia i le aso tofi, leo le afa peona taualunga ai, ia i le porokalame o le afa peona tapu vai tasi, ia i Sapali, ia ngā e mai fo i tū mālo i le nā fo i tū an motele i Salafai, au la fio anga o Sapali i leo le afa pea o nā tapu vai tasi ai ia le nā fo i wha moe moe. Ia mataualunga ai ia le vai aso wha apitoa, ia e wha atawaina o tangata pālota mole nei fo i tausanga lua afe, lua sifuru malima. Ia o se wha amanatu taua le, i mai mua mani wha afonga o tātou tunuu, ua mai mo mai, wha uponga o tātou proklame o lau pālota o lo leo. Ai wha tele seuga mai vasa, mo le mātou avanoa
ua whailoa toi nisi o vaenga ma ngaluenga whaatino an official komisi o whainga palota o na ato e teri watu a ia manu e tere lava ia whanga umma a maisi o proklami o le tātou atunu ile nei vai aso whaafitai. Whaafitai se muntafa mo le whaalawilo ino nisi nao mata uputa ua wale mai moanga le atunu. Ai I whaamomonga la tamai ale ofisa o whainga palota le tembile nei. O le ua 5 afe ono se lau ma le fitu. E tusa ma le 5 tesi ma le 7% o tangata ua mai honoris tala. Ale tau runga ina ia le tato Port Kalambe o le ua mawhata se nei ma le tamaitai mai salawhai au le lei. Le sunga ia langi po iwa se rau lo o lalai Amerika ia ma o se sui o le Sampor o lo lango malo sili tato Port Kalambe. Ta alofa langi po iwa malo le malanga manuia. Ia ta alofa so fo manuia fo ila o fionga le nei a fiafi. Ia talo e no le tato temi whaatulanga ina. Ia sauno ia au maia se mafu anga. Ya ua tu ina mai ele lango le Sampor I tato Port Kalambe lo whanga solo nei. Ia whaftai se unga ia o le Sampor o se whaalapatonga lea mo le autustala ma lau whaasalau o Samoa o le Samoa Alliance for Media Practitioners for Development. O le mātou langolangoina o le Nepal Kalame o le whaamoimoe lava ina ia langolangoina ia le tiu te whaatem karasi fo I o le malu fo le tatau atu nuu ia e pei ona e sila fia o le whaamoimoe po le tofi po le matawhaioi el tustala po o le media o le whaasalalau, whaalauiloa I o le ao ia ma le whaamalmalama fo I o mata upo me o te tupu tatau atu nuu. O le ia tatau lava la tangata soifua se tu lou po le human rights. E au fia ila ma le right to information po o le iaile o laua ia tatau e te sila fia I mea o lo o tutupu e a fia I lo wala se tu lou whaapea fo ia le tau nuu o le tau ainga ma lumana I o lau whanau. O le ia tatau la le whaatema karasi e whailo tiu te pālota ai. Tāua ia e te tonu lava la le ia tatau lea to right to information or press freedom. O le pei o le mafo angala na wala o le mātou langolangoina Nepal Kalame. O nei tā ua lava ia e pipi I fo I le press freedom po le saulutonga leo o le autustala. Ia e whai e fo le ngaluenga, whatau no ngaluenga o le whaalauiloa ma tā upo po o meo lo o tutupu I tonu o le tātou atu nuu. Ok, whaaftai lau sunga mo lo taimi fo I le tātou Port Kalambe le ngata fo I lo sao tāua ia e pe ona ia le nei fo I vaengole ia a fiafia manuia lo toi tali watu I Amerika alo whaatu ia Uncle Trump ia we mani wha mga koko ia sao whanga whaana velame ia na tarifa ia momole atu le whaaftai I le official komisi o whainga balota official komisi no sulu whainga le Sampor ia ma le tivitasi mo le langolongoina o le Nepal Kalambe tuli tau mai le vaenga se fulu ia o lau palota lu leo I le vaenga so fau e mo le tami nei manu tele ina whaasausau le atunu tō whaasaifua. Le se tā ua o lau ristala mo le whenga palota. Kongu a watu tili no skai kai le mo Samoa. Masi le le mo le kongu ia o whale inga fo a inga e ka le sia mo kai kas. Kula I mai fo I se sui mo se kakamalu ele ngaka I alo farka kwa kungu ma ia whaile a mio kongu ma makau karasau. O le leo le peo no whai atu tau wala atui e tatu sui whai pule o nuu mawhio anga e le o le leo tangata a o le wha a wala atui sui te itasi o nuu mawhio anga o le tunu o I fwoi o lo sao le ili tatu tunu ia wale tau watine eino si o tatu tunu I se o se vaenga ina ia nuia anga I lunga ia mo tatu folongo le neo langa.